ngo bari gushaka ngo kugira ngo banyatake ngo iki kintu ngo bakizimye cya Sematama ko yabaye deported from Minembwe to Goma to Kigali ariko je kota bro kino nukuri Clement kiriya kintu no ivyo biri kubera sensitive kuvugaho ko ariko nabivuze je nabivuze mbivuga uko biri koze jewe ntago barabizi ese ko bari kuvuga ngo ni kinyoma uyu mugabo Mico ejo bundi abantu mwari muri kuri ntuza yiwe yarabivuze mu nama kuri zoom yiwe ntiyabivuze yanavuze ko bakozanyije ngo abana bacu ngo bigeze ngo bakozanyije burya twavuze ko barasanye yarabivuze cyane nawe biri mu byaha barega Sematama noneho aba barozi abangaba bashaka kuzicisha abantu bose baragiye bari mu Minembwe ko n'umunyamurenge ashobora gukoresha inama n'abandi akababwira ati situation ibintu byabaye politike ntimugire ngo hari umuntu bakunze hano bari mu nyungu zabo za politike banyamurenge mugira ubwenge bahita babirikodinga bro babyohereza i Kigali nabyo ari kubiburana ibyo ngibyo je mfite abantu batatu erega hari ikintu kimwe muja mwibesha hano hari abantu mwibesha ngo ni ibifobagani babarimo baduhereza amakuru mfite platform reka kuvuga ngo abangaba hano bariya muri twirwaneho ntibaza bahamagara n'uyu munsi umwana wo muri twirwaneho umwe mu escort ya Sematama urubuga twari turiko bariho batubwira ukuntu yaza ati yamanutse nta escort afite none bari kuzamura abo bantu babo nibo bagize ntituzi donc twateraje ntabwo umva banamubesha ngo baraje ngo bamukurikize indege ihaguruka ubwa kabiri ngo nibo ngo ba escort be baza yes ngo ba escort be ngo nabo baramukurikira ariko bro Sematama kagiye kumbabaza kandi nari nkanga yakoze amahano menshi umva ariko urumva umuntu ukomeye wo mu Rwanda yabwiye abantu ntabwo mvuga amazina yabo kugira ngo bataza kubakindagura bari bagiye gushinja Sematama urumva bazariga Sematama Mubaraka Muganga Sanja simbizi ntabwo mvuga amazina y'abantu hano jewe urumva arababwira ngo Sematama mu Minembwe ntazongera kuhakandagira gutyo kandi abo bantu ni abantu nzi ko badashobora kumbesha ku wa gatanu uyu wa gatanu hari ekipi izamanuka ivuye i Kigali n'abandi bazavayo bazaja gushirira Sematama imbere y'aba Makenga ntimubizi ntabwo mubizi ko turabizi Adereke Basumba bamuhamagaje kuva muri Amerika na bamusinga ngo nibazi ko bari muri ekipe bahamagaje Adereke Basumba bahamagaza na Musinga Dr Musinga ya ibyo rero nivyo ngo baranyataka kugira ngo ayo makuru ntaje hanze ngo abantu bahugire ngo kuri Sanjak mujijisha abantu Sematama ubu nyine njyewe ntabwo nababwira ngo ari Kigali yagiye Kigali ariko ari kuri Goma no aya makuru arazwi ariko n'iriya video bako aravuga iriya video yo kuza gukandagira ku mpande abapanya bavuze ngo uyu muntu agiye kuba nk'amakanika yigarurire imitima y'abanyamurenge noneho boramuka bagumutse bizatubera ikibazo kandi nezira video zo gukandagira ku mpande z'abagore zishobora kuba zamukwegera ubu abo bana b'abasirikare b'abanyamurenge batwirwaneho rero bari kwire babaye ntabwo bakigaragara urumva ntabwo bakiri kugaragara uyu muntu witaruramutwa muramuzimwe ntabwo muzi je ntabwo ushaka kuzakora umuntu amenyereye ni igifobagane nagume hasi agenda yari mu makuru yanyu niba atazatukana namuzamura ariko niba azatukana hari igifobagane kitaza gitukana Sanja oya barahari Deve azatukana Deve nazatukana ese you got is good ni rugomagira ni gica rugomagira ariko extreme ntabwo uzumenya abantu wewe ese bazokwambika marinette nzanyambara uyu mujama ntabwo ari we man please
Okay, Sandra wariko uravuga ngo bagutumaho iriya mayinja. niyo nyine ngo barashaka ngo ibi bintu ngo babipfukirane kugira ngo ntibivugwe, ngo baze kuza ngo bavuge ngo Sanjake ngo baje kuza gutuka Sanjake kugira ngo ibi bigomba kuja hanze, mwebwe ntabwo mwamuvugaho kubera ko muri abadahambana, iyo agiye muhita mwibagirwa, bakabazanira ubundi nka kuriya byabaye muri Nord Kivu, Makengaraje Reka kuja kure, babwire Cize wasansibirije oya abantu Cize bawe. sinzamuvugira. Cize we bagombaga kumubaza ibyo yakoze, ahubwo ko Nyine bataramwishe n'amakosa. oya Cyiza yishe sister bro. Ntabwo je namuvugira na gatoya, nta cyaha bakoze mu kumufunga. Urumva? Ngaho ho bagize neza, bakoze ubutabera. Kwica mugenzi wawe muri koze imwe kubera ko mutumvikana, ubwo umuntu namuvugira. Ntabwo njye mbivuga kubera imvo za politiki, no, nta nubwo iyo ngiyo nabyivangamo mu mikorere yabo, ko ntabwo bamuhohoteye, ntabwo bamuhoye ubusa. Uri kumva? none Jacques Makaniki we yishwe nande? Ntabwo nshaka kuvuga kuri uwo mugabo, reka yiruhukire mu mahoro. Ntabwo nshaka kumuvugaho. Nanjye sinza nkunda kumuvugaho, abamwishe barahari. Umureke uwo mugabo w'abantu yiruhukira aho ari. none se Sanja, uriya mugabo by'ukuri kumufata ubwo urabona ko ari ibintu bizorohera bariya abasirikare basigaye ari abanyamurenge, kuri ari wowe wabakarmi uzi iriya ntambara igihe yaturitse. Ntago uko muri kubitekereza none ukumwegeza kugira ngo bo bakore operation zabo, uko bo babifata. none Sanja, uremera ko nyine bagiye guhita bemera nyine kubera ko afande adahari bakora ibyo bababwira? Of course ntibatabikora, barasagira imikino nabo bazaza ngo n'umwana wacu ngo no kwandira gukubita foka ukagenda. Hari imikino se nabo bagira. Ni ukuvuga ngo niwe wenyine wari ufite ijambo? Si wowe wabayoboraga, si wowe bumviraga? Aya hari abandi, nawe tukazuzana amagambo yicamugongo. Oya Sanja, ninde mukuru acana abanyamurenge turabizi bazogumuka. No, icyo Sanja akatibesha, ahubwo Sema Tamari yari niwe wari kubafasha kubakontorora. Sorry ruramutswa kubona kwishobaga n'utarico. No, Sanja, no kuri kw'Imana ijya kuvuga ngo bari abana ngo bagiye guhita ngo bafata ngo mugende gutyo. Oya, icyo mwirengagiza nuko FPR yo mu mugambi wayo ni ukugenda ikuramwo umwe yera imino umwe nk'uko yahereye kuri Makanika igeze kuri Sematama, n'ejo izafata n'undi Sematama baramufashe ariko ntabwo uri umunyamurenge wowe, imba ari Rugeze wowe uri umunyamurenge kwanza kubaza. Ndi wenyine ushatse kuvuga gute? Ndakubwira humura, abanyamurenge bari hari. Mpumure se FPR ntigize igitwica? No, nta muntu uzokura abana b'abanyamurenge hari indese. Reka mbabwire kino kintu. Ariko Sanja, nubwo wa hostile ariko nkunda abanyamurenge. Nta mwana w'umunyamurenge uzova hari ngo baje kubigisha ngo gutera mu gusawa. Bashobora kutabigisha gutera mu gusa, ariko bakagenda babacangacanga. Izo zokunda, ariko nta mwana w'umunyamurenge ariko baratandukanye. Ubwo wasanga abanyamurenge ari nk'aba ngaba tuno ndi kubona hano twanyanga akagari, ariko umunyamurenge mwanya antiyoti utari gutukana. Rero gutuka umuntu waje hano muri space utangire kubibasira ntabwo ari gutukana, ntabwo yagututse. So reka rero nkubwire ibintu muba mushaka kumva ngo hariya hakontororwa na AFC. Urumva, hakontororwa na AFC, akazi kabo igihe bagomba kugakora baragakoze, ariko ngubu hagomba kuba controlled n'u Rwanda ku mugaragaro, apana kuzaja
ngo bakubwiye ibi ngo hoya ngo ibisimbyemera bakuvugisha kera ukabura bateye ukabarasa erega bararasanye mico ejo bundi ntabwo yari kwabivuga kuri zoom ntabwo mwari muhari none aba bantu Hemaya si bo nyine b'ibifobagane bakeneye kumarisha bariya bana na bariya baturage Jean Jacques none Rugezi Mm, mico mm, muri iriya mitingi yabo kuri zoom mm. ntabwo yavuze ko abantu bo muri twirwaneho n'abana bo muri M23 barasanye ruguru nyine yarabivuze yarabivuze iwe yavuze ko yarabivuze bafunze umutwe batazabumva ariko iwe yarafobaganye avuga n'ijambo ribi avuga ko ngo bariya bantu ngo twigwaneho ngo ikwiye kuba ngo barumuna ngo ba M23 RDF nkibaza RDF M23 ni imfura kuko bavutse ryari babyawe nande mbere ngo twirwaneho ngo ni bazalendo ba AFC nawe niko ugiye kuvuga ngo ni bazalendo ba AFC niko Kanyiki yavuze ngo yabibwiye Sematama ngo uko bambara ngo bambara ngo nkabanani nkaba mayimayi ariko Kanyiki ngaha agenda avuga ijambo rya kigabo XP uri kunyumva oya ariko Kanyiki nubwo yabivuze uri kunyumva Kanyiki ejo nta minsi ibiri irashira bohereje imyenda n'ibirato yarabyohereje kabisa uzi wowe kukugemurira ukaza ugemuye nawe majambo XP uri kunyumva papa ndakumva bro yangu ya none mbonye singiye kuvuga amazina yiwe ari kunyandikira ngo se ngo ndakomeza mwasameho wenda kubwiye sino kwasama ntabwo nzi nanjye sinkeneye kukumenya yo nigeze bwamagara kuri video mbona nakaja amakaranga agapfuye nabi Sanja oui nandi gukubaza wowe urebye uko uzi uko intambara zirwanwa iyo abantu bari mu kintu bavuze ngo bari mu kintu kimwe bagira komande ebyiri cyangwa bagira komande imwe muri coalition mushobora komande ebyiri bitewe na wings zanyu bamwe bashaka kuba bari muri est abandi bari muri sud bari muri nuza bari muri nord abandi gutyo noneho hakabaho komande zitandukanye none se bose harubwira komande bose u Rwanda rukomandinga hari urutundi hariya ibyo rero bijya bishoboka mu gihe ufite imbaraga urumva mbese mu gihe ufite imbaraga zikurengera mbese zirengera n'ibitekerezo zirengera n'ibitekerezo nyiringo reka nkubaze ese iwacu hatangiye gutegwa iwacu uretse winjyana muri ibyo none nibyo ngibyo nyine kuko uri kuvuga ngo ni komanda amazibiri kubera ko ushaka guhuza ibintu bidahuye reka nsubize birahuye no nicyo mujya munibesha ntunyumve nabi papa nicyo mujya munibesha none iwacu hatangiye gutegwa bari he amafuti banza ubindire gadizgod none jewe mene wikwitiranya no mujama mene mwihorere 1 minus 20 yeah ariko nansubiza icyo kibazo banzurindire cyazo kwa 1 minus 20 reka mbashize nyingo amafaranga kimaravuga amafuti yatangiye kare urumva mu gihe bapangaga ubuyobozi urumva hakabaho emerge tukagira na chef d'état major wayo urumva noneho bakagira na invent tukagira chef d'état major wayo ari na mafuti bakoze bari kwitangira kare bagata bavuga ngo kanaka niyo chef d'état major wanyu mwese hanyuma abandi mukuriye amadivision urikumva so mukurikora gutyo rero urabanza kubaka umuntu mukamwubakamo icyizere ko ari umuntu ukomeye nawe akibesha ko akomeye warangiza ugiye kumusenya deja bamaze kubaka n'abantu bamushyigikiye ibyo rero kumubwira ngo ntabwo bishoboka hari igihe acika intege ari wantu inzangano zitazitanga sinzi bitari kucyumvika ndi kucyumva njyewe icyo nashaka kuvuga
afande Sematama afite abantu bamwubaraye nubwo batazana ngo babivuge badakeneye ko kugenda kuba controle na AFC complètement kuriya yari ameze bo babishakaga kuriya bimeze niba muza kuduha umusada ariko baraza hari ubuyobozi bwiwe ari bubi control ari wabwira mukera hamugire ute mugire mukorana ariko ari we boss none bigahita bigaragara ko mushaka kumukuraho ubwo boss ugasanga aba bantu rero b'abafana biwe barababaye baturangirije umuntu baramusenya baramurangije n'ibintu yaruhiye reka Sematama yaruhiye biriya bintu muri ngo sojye kubitubwira sibyo ariko Sanja reka mubaze ese iwe yigeze yishimira ko Kabila yaje gusimbura akaba nk'umuyobozi uvanga amadosiye banzureke jewe umva nkubwire nyiringo umva nkubwire n'ukuri kw'Imana umunsi nzobona hariya ari kuyoborwa n'umuntu utari twigwaneho ntabwo kubeshe sinzobyishimira hera uyu munsi rero nibo bahayoboye niba ari ibyo urimo kuvuga hera uyu munsi ya nyiringo ni ukuri kw'Imana none menye ko turi munsi y'ibirenge byawe aragenda kabiri hera uyu munsi rero ubu nyine ngiye gupfukama nyiringo ngo muri ba grand frere nyiringo ya ubu nyine ba nyiringo niyo bagiye kutuyobora nani uzogera hari bari abana bazokurasa bro munyu Sanja urumva iyo abantu bari kuganira iyo turi kuganira kuri bino bintu tuyo dufasha abantu mujye mufasha n'abantu kumva n'ibintu sibyo nibyo bizajya biba byiza tugiye muri realite wenda simvuze ngo wabaye umusirikare wenda ushobora kuba waranabayeho cyangwa utaranabayeho cyangwa se twarabisomye sibyo cyangwa se twarasomye bimwe mu ntuza mu nyandiko zibivuga siko bimeze Sanja ni abantu batabyumva uko nguko ukuvuga ngo niba abantu baramaze guhura igisirikare kikaba cyaramaze guhura ari igisirikare kimwe ntabwo bibaho ntaho bijye biba ngo igisirikare kimwe kigire ba chef d'état major babiri ntaho bijya biba icya kabiri ntabwo cyari igisirikare kimwe bamwe bari bafite ARC urumva kitsungu bari bwo bagiye kugira kimwe bamwe bari bafite ARC ariyo ya M23 urumva abandi bakagira MRDP na izina ryayo ry'igisirikare baryita naryo rifite na Amadobo Sanja ninde wazi muri abo umva ikibazo nyine cyabayeho Sanja kandi nizera ko turi buze kumvikana siko umwana apfiriye mu iterura nuko uri kubyumva nuko hari imbaraga ziri heavy uri kubyumva ziri heavy ziri heavy kuri twirwaneho imbaraga ziri muri Makenga oya bantu ceceke papa reka twumve nyiringo matra Sanja karamusubiza nanje ndamusubiza baraza kunsubiza ni ukuvuga hari imbaraga ziri ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ibisirikare bibiri byahuye mbese bikorana kimwe kirusha ikindi imbaraga ni ukuvuga ngo iteka ryose cya kintu n'igifite imbaraga nkeya barakiganza kikagendera kuri ya mategeko y'aba bandi bafite imbaraga noneho iyo bigenze uko nguko rero Banjake wimbabaza buretse gatoya noneho iyo bigenze uko nguko rero nta ba chef d'état major babaho ari babiri ngo bayobore ikintu kimwe ari babiri ni ukuvuga muri uno mwanya bari hariya nani uriya fande Sematama umwanya afite wa chef d'état major urukumva ari mu nta handi yajya urukumva nta handi bamushira ngo afitinge muri hariya ni ukuvuga ngo agomba kuba mu umwe either
Fandese Matama agomba kuyobora iyo igisirikare cya ARC cyangwa se Makenga akaba ari we ukiyobora. Abo bantu bombi ni ukuvuga umwe agomba kuyobora undi akicara, cyangwa se yego niko bimeze, umwe agomba kuyobora cyangwa undi akicara akaba umujyanama w'ubundi. ya udafite ubuzima bwiza niwe ukwiye kwicara. Jacques reka ngo usubize. Niko bijya biba. udafite ubuzima bwiza Sanja ureke dusubize. Sanja siko bijya bigenda. Ejo bundi turaza kuza kumvikana gutya. Ibyari kuza gutukana bihinditsemo deba. Noneho ubwo bibaye deba, mureke tumanike amaboko. Hari abamanitse amaboko, ntabwo dukomeza gutya. Urumva? Mutwihanganire tugiye kugenda ku murongo. Abantu ko baje turabagira. Byari kuza gusubiza abantu bari banyibasiye ngo bihinduyemo deba, nuko nyine ndemera ibyo muntegetse nta kundi, ariko umunsi wabyo urahari. Jewe umuntu wese uzanyurira aza kuntuka ntamututse, yitegure ko nje ntacyo mfana na Yesu na Petero na Paulo simbazi, nzagusubiza. So rero mureke tugende kuri deba. Nyiringoma, komeza ijambo ryawe, ufunge mikoro, ugende ku murongo. Nari ngiye no gusoza niho nari mvuze ngo iyo abantu bamaze guhura noneho bari ikintu kimwe, ntabwo igisirikare cyo kiyoborwa n'abashefu d'etat major babiri. Ariko se none se ubona cya gihe bagikora coalition batarakoze amakosa mu gufata umuntu bakabanza bakamwubaka, kubaka ibintu nawe urumva karuha agabana akabihangayikira, warangiza uyu munsi ukaza ukamubwira ngo no, ntabwo bishoboka, ngo you have to ugomba kugira you have to comply, ugomba kubaha ukagendera munsi y'amategeko y'akanaka. Par exemple, sibyo ko ntabizi ko ariko bimeze, gusa ikibazo cy'uko gusa bavuze ko atazasubirayo. Sinzi bashobora no kumugira aje wiwe. Ntabwo byashoboka, ntabwo yaba aje wa gufana Makenga, ntabwo byashoboka. Aje chef d'etat major n'aba. Yego nibyo ndi kukubwira, ngira ngo ibyo ndimo kuvuga nawe urabizi. Ni ukuvuga umuntu wageze ku mwanya wa chef d'etat major, uwo mwanya ni umwanya wa nyuma mu gisirikare. Ntabwo ngaho duhereze solution ibona ahantu yafitinga. ni ukuvuga ni ukuvuga ngo ni ufata chef, nufata niko dufata ibintu abantu bakabyorosha. Ni ukuvuga Fandese Matama ari kuri level nk'iyo chef d'etat major w'ingabo za Congo afite. Ni ukuvuga bavuga ngo chef d'etat major w'ingabo za Congo wa FARDC ni kimwe na chef d'etat, ni ukuvuga ni kimwe na Sematama, bari kuri level imwe. wafata nuriya Makenga, uri kubyumva, abatabyumva uko nguko bafite ukundi kuntu bagira, wenda bafite ibindi gisirikare bazi. Ari no kuvuga ngo ufashe na Makenga, nabo na Makenga muri structure za gisirikare, kuba chef d'etat major ari kuri level imwe niya chef d'etat major wa FARDC. Iyo abantu bamaze kugera kuri iyo level rero ya chef d'etat major, ikindi icyabasigaye n'ikintu icyabasigaje gukora ni ikintu kimwe. Ukubyumva, iyo avuye kuri uwo mwanya, yaba umujyanama, yaba umujyanama wa perezida mu bijyanye n'umutekano, mu bijyanye n'umutekano w'igihugu, yaba perezida, uri kubyumva, yaba perezida, niyo myanya yombi. Ni ukuvuga ngo nabwo yaba umujyanama wa perezida, nabwo yamaze kuva muri wa mwanya yawuvuyemo, asigara ari umujyanama wa perezida n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo umumanuye akajya kuba twice, ni nko kumudemotinga. Ni ukuvuga ngo ni nko kumusuzugura, umusuzuguye.
ni ukuvuga icyo bivuze ni ukuvuga ngo yaba ari Fane Makenga ntabwo yahereza amategeko Fane Sematama. Yaba ari na Sematama ntiyahereza amategeko Fane Makenga. Icyo basigara barimo gukora ni basigara bubahanira gusa yari ibya leta, basigara bari kubahanira gusa seniority, ariko ibindi umwanya Fane Sematama asigaje ni uwo kuba perezida gusa cyangwa akaba umujyanama wa perezida. none se again Sematama yari chef d'état major wa MRD nuza vice perezida wa MRD bakaba vice perezida wa MRD. Makenga akaba M23 chef d'état major wa M23 akaba na chef d'état major muri general akaba nawe chef d'état major wa nuza wa AFC. ubwo ngubwo natwirwaneho nayo irimo, sinzi ibyo bintu utabyumva muri ya coalition yabo. Ni nkuko reka tumve abandi. Ego reka nsubize Jacques kurikireho. Nta kibazo kurikiraho wagize. Ya naza ndibwa yavuguye umutipe Nyiringoma. Ntago wakompara chef d'état major wa Congo, ego ni ibitekerezo byawe na Sematama canke Makenga. Ni structure yavugaga, ntabwo yavugaga Ya kuko abantu bari hano Jean Jacques bazabumva nyine, ari abantu batazabumva neza, ariko ugiye kureba uriya Sematama nta masomo afite angana na chef d'état major wa Congo canke se nico kimwe, ntabwo ari cyo kimwe. Bariya ntibavuga igifaransa habe n'iringara ariryo bavuga mu gisirikare. I'm not sure ko bari capable yo kurivuga. So tukaza dukompara ibintu biri incomparable. Ni ukuvuga ngo nimba babagize ba chef d'état major ariko bagera Kinshasa kabare bakaza mubabera, ni ukuvuga ngo biriya ni ibyabo bikirigita. Nje cyo ngarukaho ni iki ngiki, ntago turi hano ngo aba batipe baza bicara badushora mu ntambara ngo nitumara ejo n'ejo bundi abantu baze hano baza basubire kwibaza ngo ki barapfa uduposta n'ibindi. Ejo bundi numvisha umutipe umwe ngo ni Muhire, sorry simpani basira abantu Jean Jacques hano, yifatira bene wacu b'ibifo bagane ngo babagize barumuna babo, arabakubita arabasusugura bagira inani ngo bakunde bemere ngo babagize barumuna babo. Jamais numva uwundi mutipe ejo sinibutse izina ryiwe avuga ukuntu M23 ngo yatangiye kera ngo ifata Nord Kivu irahigarurira, akaza agenda avuga amadate kugezaho bari abananga babajoininze baraza ngo bagera Sud Kivu ngo ejo bundi ngo bakaba ngo barakuyeho ngo baragiye ngo bagera mu Minembwe ngo bafasha twigwaneho ngo kugira ngo bano bazalendo mugani wabo ngo ntibabafate Minembwe, which mean yaza ashaka kugarura iri jambo rivuga ngo ni bakuru babo ngo nibo bafite imbaraga. Iki Nyiringoma yaravize ngo bashaka abantu ngo bafite imbaraga. Iriya M23 nta mbaraga igira, kandi iriya M23 ntibaho, nabo ni bakeya, imbaraga zabo ziba muri RDF. Ico turakizi kuko ntubo batandukanya n'igihe badeployinza abantu iri haruguru. Wenda tuziyambaza Nyiringoma ni uzuba tubwira anytime azaza akatubwira ngo Makenga ngo ni 5 hajo bakaza no nasinzi ko banaziranye, ariko ndambaraga bafite ngo nka M23 abantu ba Nord Kivu ngo ziruta na capacité ngo abasidi Kivu. Ico ngico bazabibeshaho gusa. Twebwe ico tuza twiyama abantu ni intambara za RDF badushora uzo kuza kuturumara urusorongo n'urusorongo. Ntago dushigikiye ngo Sematama ngo bamukurire haruguru bamujana aho bamujana. Twebwe ico tuvuga aho bagiye kumushira hose ni mu rupfu bagiye kumushira, nico tuzi, ariko nta kintu babagwanira,
nta n'ubu chef d'etat major n'ubuki ari incompeta aba chef d'etat major mu Banyamurenge ntitubabuze nawe umwanya wiwe nkuko avuga ko awuharanira urahari ariko ntiyoba chef d'etat major murako nawe ninjewe urakoze ninje Sanja. nawe urakoze ariko wavanze ibintu kubera ko wagereranyije amashuri kandi nyir'ingoma we icyo yavugaga muri elarshi ya gisirikare mu buyobozi nibyo yari kuvuga ntabwo yari bavuga ngo ntibashoboye ngo ntibize oya ase ko ari inyeshyamba ziba zigaga zavuye mu ishyamba ariko ariko kuvuga ngo uri kubigereranya naho kuvuga ngo M23 ni base wa ni bakuru ba twirwaneho oya tubyise nyine ngo AFC twagira twavuga ni bakuru babo ubwo na RDF nyine na RDF ntabwo ngubwire ariko Sanja ikibazo cyawe rero ntuzutuma uzawumanika usaba ijambo namanitse ariko uraza kuvuga ngayihangana ariko ntukazuzana umva ndi umunyamurenge ntukazuzana kano gahayo mena nakayigaye ko ndikubwira uburyo no ndikubwira kurumva kurashaka kumubembereza none please tunganika mu by'ukuri tuvugishije ukuri ariyo ikibazo cya sinzi ko abahungu bo muri Nord Kivu bajya bibesha ko babaye abanyarwanda batakira abakongomani n'ibyo RDF byose bazabyitira ngo ni ja kubera ko nabo barabizi ko badahari nta basirikare nabo bafite ahubwo twirwanira abarusha n'abasirikare tuvugishije ukuri urumva abasirikare bano bamanipaho twirwanira abarusha abandi bambara uniform n'abaho ni Komoge niyo yambara uniform urikumva cyo kuvuze ngo ibyo ngibyo none se tubwirugishije ukuri iminembwe ntiyari yafashwe ndi baje kubakuraho icyo kintu si ba grand frère babo nyine nabo ba grand frère babo baje kubakuraho babise ba grand frère ngo bafite frère babo baba babeshe Sanja reka nkubaze kandi unsubize mu kinyabupfura nk'uko naje kubaha nka garafurere wanje please uremera ko minembwe yafashwe kubera RDF bo twabonye ni RDF bafashe poezero utarabibonye wowe ndakubaza nyine uremera ko ari RDF yatumye minembwe ifatwa cyangwa idafatwa ifatwa na RDF abanda sindi kumva ikibazo cyawe neza nakora no ndi kukubaza uri gushaka kwerekana ko bafite imbaraga ba nyir'ingoma bazozangaha batunyare hejuru ngo nibo wowe uri mu ihangana ry'abantu bo muri Nord Kivu n'abo muri Sud Kivu oya ntabwo mpanganye baratunyara hejuru uri muri structure yabo uri mu gisirikare cyabo no ikintu nanga ni ukuvuga ngo tuza twemera ndemera iki ko twahereye kera twigwanaho 2017 bro abanyamurenge bigwanaho uko wambwira ngo ejo bundi ngo imba bazamutse ubu nyine 2026 26 imba ari uko bazamutse urambwira iki wewe Sanjak nawe uzushiramo ubwenge akucoge n'abanyamurenge bigwanaga kubera ko nyine ugomba kubasuzugura ngo nuko ubu nyine baje ngo bari basanze ngo byari bikomeye yego ese twebwe ibyo twabafashije n'ibikeya sinzi kuri kunyumva ariko ngo ubu nyine ngo baje ngo baradufasha ngo birukanye umwanzi ngo bamugejeje ahangaha 120 umva papa twese no turafashanya tugomba kubahana umva nkubwire wewe unaceceke tugomba kubahana nabo batwubaye nyine ngoma ni grand frère petit yangu yo XP none se mene
kubera iki nyine yumva ngo byari byatunaniye ngo barazamuka bizari byananiranye mugani wa ya ndirimbo. ariko Imana ishimwe mwabaye amadubu n'intare, Imana ishimwe Yo mwaje ceceka wewe kudukosora. Moyize, nza numva wita ku ma TikTok Moyize, uri akagoryi. Nta kibazo nese nuntuka, ahubwo ngende kubashimira kuba muri kumva mwakosora. Tokazu kini imbaduri hano zunyubaha naje nkuko nkubaha hariya wagiye ghost. Oya, ntago nasuzugurana gusa, ahubwo nabashimiye nuko mugira gushenga. Uzi wenda yaba mwari muri kudushenga muri abandi bantu, aho kudushenga muri gavumenti mwemera gisegeti ntacyo bitwaye. mwakwemeye yuko amadubu yatabawe agakura FRDC hariya kandi Minembwe yari isa n'iyafashwe, mwakwemeye ko babatabaye? Ibyo ni icyaha se kwemera umuntu ko yaje akagufasha ugatsinda urugamba? Welcome, muze mukosore mwumve nihe mufikisinge ahantu bitari neza, aho kuza mutangira ngo no umva nkubwire Karehe ni hehe? Karehe nawe ni muri Sud Kivu n'ahandi